ya igongona rĩa gũkũngũĩra mĩaka 100 rĩa Jackie Ndorogo ũrĩa nĩ wa kuma kũrĩa kaunti ya Nyandarua itũra-inĩ rĩa Ikinu, na kũrĩa mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa igongona rĩrĩ meritwo gũkorwo makĩhĩmbĩria na njĩra nene ũndũire oro hamwe na kũrũmbũyanagia na andũ akũrũ, na nĩgetha mĩtũrĩre yao ĩkorwo ĩgĩkĩgacĩra. Oho aciari nĩ moritio mabundithie ciana ciao mĩtugo mĩega oro hamwe na gwaka mĩthingi mĩrũmu thĩinĩ wa mĩciarĩre yao, na nĩgetha magateithĩka na kũgunĩka ũkũrũ-inĩ wao. Leo mimi nabubujika sana, niko na furaha kwa hii sherehe ya kusherehekea miaka 100 ya dadi wetu, na hii ni ishara ya baraka za Mungu, na vile hii familia imebarikiwa na Mungu kuwa na msasi wao kwa hiyo miaka 100. Kwa hivyo hiyo ndio jambo ilinifanya nitoke huko Kikuyu nikuja kilomita hizi zote, sababu ni sherehe muhimu sana ya kusherehekea a whole generation of 100 years. Leo tuko na furaha kubwa tukisherehekea miaka 100 ya baba wetu Jackie Ndorogo. Kufikisha miaka 100 ni jambo la kwanza ni kula vizuri, kula balanced diet, kufanya mazoezi. Unaweza fanya mazoezi kama ni exercises za sports ama kufanya kazi manu na taking care of yourself. Ujiangalie sana, na kama vile dadi yetu amesema, ukimcha Mungu usichanganye na mambo mengi ya anasa ya ulimwengu, utaishi miaka mingi kwa hakika. Kusihi watoto wote, na niwaambia kwamba hakuna baraka muhimu kama kuangalia mzazi wako, especially wakati yeye ni mkonge. Sababu akienda bila wewe kumwangalia, utaashwa na hiyo hamu ya kusema ya kwamba kama ningejua. Lakini ni muhimu sana jamii yote iwe ina hiyo wakati ya kuchukua kuangalia wazazi wao vizuri, kama vile hata wao waliangaliwa wakiwa watoto wadogo. Si Mungu awasaidia ili mlee wazazi wenu ili mbariki. Na tugithie na mbere na gĩkũnjũro kĩa mohoro nĩ ati